Lakhain ko rapli Diopani MAC constituency ke parlo apar Diopani boha kang tui pathua klamalong kedam dang phai kuni ni phain ko rai siar ni BJP mass joining amai misen ben ke pachun pon Sonsi armu ka chapa ogduna mailong don pharu phoso se arada tu methang rachari asong penchi oc BJP along chapa ogdun riti Mayalong Jessimet All Party Hills Leaders Conference apen Congress atum amithang asong aphaning ka chethe ka via joksi sai jogje BJP along chepa ogdunang koklopusi chethan pon renti jai ka thar lapen rataningti a leadership mate keja ning ke dogde a joksi BJP along chepa ogdun rinti puta alang litumpen chethan pon aduntu mai along aluhi sarpoman Carbin Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang EM Richard Togbi Roland Killing MAC Sobon Kumar Telenga MAC Kadom Terang Pilapen Lai Chaning Leng Board Chairman Silarson Rong P Board Chairman Elise Teron P VDC Kasang Terang P District Mohila Atung Chitongdo আজি চাৰিবাৰ হৈছে সমষ্টিত এমসি সমষ্টিত কাৰ্যসূচী হৈছে আজি টোটেল 502 পৰিয়ালে আজি কংগ্ৰেছ আৰু এপিএছএমসি দলৰ পৰা ত্যাগ কৰিছে আৰু ভোটাৰ হিচাপে প্ৰায় 2000 ওপৰত হ'ব 2000 প্লাছ হ'ব 2000 ওপৰত ভোটাৰ হিচাপে আজি যোগদান কৰা হৈছে গতিকে আজি বেলেগ নহয় যোগদান কাৰ্যসূচী এনেধৰণৰ কালিও আছে যোৱাকালিও যোগদান কাৰ্যসূচী আছে আজিও আছে আৰু Sang TED Pen Presenter Rang Carbin Long Live